uyu munsi wagenze neza, umunsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi rero warugizwe n'ibice bitatu. Twabanje mu gitondo kuri Beatrix Park ahari urwibutso rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, rwashyizweho umwaka ushize mu kwezi kwa Mata, aho twashyizeho indabo kuri urwo rwibutso kugira ngo duhe icyubahiro abazize jenoside. Hanyuma rero dukora urugendo rwo kwibuka, tuva aho kuri iyo rwibutso tuza hano turi aho ahavugiwe amagambo. Rero niho nicyo gikorwa turangije, aho twari kumwe na nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera n'Umutekano w'Ubuholandi, wari uhagarariye nyine guverinoma y'Ubuholandi, abambasaderi, abandi bayobozi b'imiryango mpuzamahanga iri hano The Hague, hanyuma hakaba ndetse n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Amsterdam. Twagize igikorwa cyiza aho hatanzwe ubuhamya bw'umwe mu bacitse ku icumu, ndetse hakaba n'ijambo ryavuzwe na Madame Christine Safari, uhagarariye Ibuka Netherlands, umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Rero ni igikorwa cyagenze neza, ariko nyine tukaba dufite n'ibindi bikorwa bizakorwa muri iyi minsi ijana yo kwibuka. Nibyo koko imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni imyaka ituma twibuka amateka, cyane cyane amateka ya jenoside. Mu mwaka w'1994 jenoside yakozwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwari bushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ariko iyo jenoside ntiyashoboraga kuba iyo amahanga, umuryango mpuzamahanga, cyane cyane umuryango w'abibumbye ufata ibyemezo bikwiye. Rero iyi jenoside ikaba yarashobotse kubera ko akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye katafashe ibyemezo bikwiye, ndetse bimwe mu bihugu bikaba byari binashyigikiye abayikoraga. Ariko biratwibutsa ko muri ako kanama hari ibihugu byitwaye neza bishaka yuko umuryango mpuzamahanga ufata ibyemezo. Natanze ingero za ambasaderi wa New Zealand, igihugu cya New Zealand, ambasaderi wa Nigeria na ambasaderi wa Czech Republic, bameze nk'ababaye intwari muri Security Council, kuko basabye yuko hoherezwa ingabo nyinshi mu Rwanda kugira ngo zikize abatutsi barimo bicwa. Ariko ntabwo akanama kabyumvise, kuko hari ibihugu by'ibigugu bitashakaga yuko umuryango w'abibumbye utabara. Rero abo nabashimiye, kandi nshimira n'ingabo za Ghana zari muri iriya force ya minuar yari mu Rwanda, ingabo za Loni, kuko zitwaye neza, zaze kumvira akanama k'umutekano kasabaga yuko ingabo ziva mu Rwanda. Hanyuma abo basirikare ba Ghana bakiza abatutsi benshi mu Rwanda. Mu ijambo ryanjye kandi navuze intwari Capitaine Mbaye Diane wa Senegal, wari mu muryango muri izi ngabo za Loni zari mu Rwanda, kuko yitwaye gitwari kuko we wenyine yanyuze ku mabariyeri menshi akiza abatutsi bagera ku 1000. Ndetse guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2010 ukaba waramuhaye umudari w'umurinzi kubera ubutwari yagize. Ndetse n'umuryango w'abibumbye, akanama k'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2014 ukaba waramwitiriye umudari witwa Capitaine Mbaye Diane Medal of Exceptional Courage, uhabwa abasirikare ba Loni baranzwe n'ubutwari mu gihe bari mu nshingano zabo muri za operation z'umuryango w'abibumbye. Rero ni ibintu byo gushimirwa, nubwo hari amahanga ataritwaye neza muri jenoside, ariko hari ibyo bihugu bikeya n'izo ngabo z'ibyo bihugu byitwaye neza. Unavuze New Zealand, Nigeria, Czech Republic, ndetse n'ingabo za Ghana, ndetse n'uwo Capitaine Mbaye Diane wa Senegal. Hano mu gihugu cy'Ubuholandi twakoranye neza muri imyaka 30 ishize, cyane cyane mu butwererane mu rwego rw'ubutabera, kuko nyuma ya jenoside Ubuholandi bwaradufashije cyane mu nzego eshatu. Icya mbere, badufashije gusana no kubaka inkiko n'ibindi bikorwa remezo by'ubutabera byari byarasenywe na jenoside. Icya kabiri, badufasha guhugura
abakora muri inzego z'ubutabera, abacamanza, abashinjacyaha, abavoka n'abandi. Hanyuma icya gatatu banakurikirana ndetse banohereza mu Rwanda bamwe mu bakekwaho jenoside bari barahungiye mu Buholandi, ariko nyine ntabwo birarangira, hari abandi bakidegemya muri iki gihugu. Tuzakomeza gukorana n'Ubuholandi kugira ngo n'abo ngabo bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Ikindi kandi twishimira ni uko umwaka ushize twakoranye n'umujyi wa Amsterdam dushyiraho urwibutso rwa mbere muri iki gihugu, hari hano kuri Beatrix Park. Urwibutso twatashye umwaka ushize ruzafasha Abanyarwanda bo muri iki gihugu, harimo abacitse ku icumu ndetse n'Abaholandi ubwabo mu kuganira no gutekereza kuri iyo jenoside, kuko ubu ngubu imyaka 30 ishize tugomba cyane cyane kwigisha, gukomeza kwigisha urubyiruko rwabo rw'Abanyarwanda, rwabo rw'Abaholandi n'urundi rubyiruko rwo ku isi uko iyo jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa kugira ngo ntizongere kubaho ukundi. Rero urwibutso ruri muri kimwe kidufasha, kizafasha n'urwo rubyiruko kumva neza amateka yacu, kandi tukaba tuzaorganiza kumwe n'uyu mujyi wa Amsterdam ndetse n'ingendo shuri kumwe n'abanyeshuri bo muri uyu mujyi no mu yindi mijyi yo mu Buholandi kugira ngo tubaganirize ku byerekeye jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze Excellence. Ninjye bashimiye nabe Karirima.